RiKhasi Students Union North Khasi's District Haka Janmir Jagasantarik Ujimang Arja Arpuar, Kala Pdiang Burom ki Samla Kajat Benriu ki Belawan Ratnam but Burom Kajat Benriu, Haka Jingle Ele Akai Jonki Shari UAE. Haka Take Janmir, La Pdiang Burom ki Samla ha Indoor Stadium Nongpo, Haka Baladon Girangelam ka KSU North Khasi's District, ki Bakintub Samla James H. Maupnyang, General Secretary, Usamla Banjab Maring, Education Secretary, Usamla Bayashan Lang Kharshan Lor, Assistant Organizing Secretary, Ringdar ki khwat ka KSU Nongpo Circle. Kini ki Samla kila Wan Iashim Bynta ka IFMA Senior Muay Thai Championship 2022 ha Abu Dhabi, Kintup yu Samla Balasebok Karbuli ubayakuna ka kadan under 23 male ha ka jinkia ka basapo pra kilo, but upenne bor milim ngap ha ka kadan Senior Male Elite sapo pra kilo, ki bla khuri ka takmar nong. Lesendran lang eki do coach uba Angelus Sun, but referee uba Pensuk Sumer. Hari baru kena kedai kata kecing pulut tupi, ya kabor, akumno, bat pulut dan minat. Akaman kilan met, bat penbit penbiang yang lade. Dari kecing kedai musuh kedai oh idon lah ner uba Samla scam berwen, dibeli kursi mentah sete, kedai batu Jikerman bah kumba syailong ni, bah RiKhasi Student Union. Kamdai tak kena Ksu Nkhu open seluruh di Samla jo kejat benreu min nang ai kersan bat min don kalem mek kun Samla ki jungi ban la kedai kuno kecik pun nak ji lakai lang merak pun ke 6 ke Burom dia karib jat benreu di Burom kuai